Dubay şehri bugün 23 fevral 2023 yıl. Baktılı datada bugün de 2023 demiş. Biz Dubay'da жүрөбүz. Esalobuz Bulano'da. Birbirimiz menen jakşınakay Dubay şaharının koğuz yerlerini görüp жүрөбүz. Hazır zoopark etip bardabız, zoopark. Bizdikinde kamalı emes eken, buğuşuma karaganda, bara görөбүz. Erkinle talada жүрөдүken ошолордун жанынан машина менен көрөбүz го дейм. Bara görөлчү, аны алдын ала калып эле билбей туруп эле прогноз бере бербейин. Ошол биякта бүгүн кандайдыр бир себеп менен ошондой бир час пик деп коебузбу? Ошого келдикпи? Ондай болуп кичине бирок жүрүп баратабыз, анан пробканы азыр биринчи көрүп атам. Канча күндөн бери эле шаардын ичин ушу машина менен аралап жүрөбүз. Метрого түшө элекпиз пока. Аны өзүбүзчө калганда чөбүз, киттен сырткары жүргөндө. Дагы убактыбыз бар. Анан бүгүн биринчи жолу азыр час пикке түшүп келдикпи, же элдин баары эле зоопаркка баратабы? Айткандай, мен болсо үй бүлөм менен зоопаркка баратам, булар каяка барат дегендей, ансарындай. Булар каяка баратканын билбейм, но бүгүн пробка биринчи жолу көрүшүм бул жерде. Акылдап, сөйлөп, самозванный гид болуп аткан. Мына мен өзүмдү гид чайланып алгам. Өзүм үчүн. Биздин основной гид мына Атабек деген жигит. Ошол. Ал эми бизди ушул араб жигити алып баратат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Атың ким? Аты ким? Звать как? Your name? Раим. Раим деген мырза экен. Кыргызча түшүнбөйт, орусча да түшүнбөйт, англисче түшүнөт. Буларда эле Раим миллион бар экен көрсө. Раим миллион или миллиард? Пакистан. Пакистан? Эми ушундай да түшүнүштүк. Мен араб экен десем, бул Раимди пакистанец экен. Арабияда жашап атат да. Бул жакта печка жок. Дубай шаары мына момундай эле болгон, какыраган кум чөлгө гүлдөгөн шаарларды куруп атышат экен. Куруп коюшуптур керек болсо. Момундай болгон эле какыраган чөлдөргө койгон шаар куруп, керек болсо деңиздин үстүнө шаар куруп койгон да. Микрорайон жана башка немелерди. Электр энергиясынын зымдары турат. Көчөсү күнү түнү жаркырайт. Свет өчүргөн ограничение андай мындай деген биякта жашабайт, андай түшүнүк жок экен да. Мына момундай болгон ээн талага койгон шаар Дубайды куруп коюптур. Эми не кылган менен кайра айткандан тажабайын. Биздин кыргыздарга булар жетпейт болуш керек. Биздин кыргыздар кыйынбыз деп ойлойм. Эгер ушул жерде, ушул чөлкөмдө, ушул жакта кыргыздар жашаганыбызда биз мындан да сонун шаар кылып курмак болушубуз керек деп ойлойм да. Мактан. Эмне кылабыз, өзүбүз көтөрүп мактанып жашайлы, туугандарым. Мынакей жолдор ушундай экен буякта. Мөпөрө дегендер. Жолдордун кесилиштери жок буякта. Мындай болуп астынан үстөн өтүп кете беришет экен. Баягы жолго кошулуп калат экенбиз барып. Түз кетсе башка жагына барат, биягынан зоопаркка ушундай келип турбайбызбы?
Dedi köprünün üstünden geldik. Hiç kanday birbirini toskolduk kılbagan ile. Çoldordun geçilişleri ken. Biz Kırgızlar bundan da sonunu salmak oluşuz gerek de öyle mi? Ruşiyakta yaşırsak he? Ana. Şunday sonun şarı ken. Kırgızlar bir yakları şağında bundan da sonun şarı kılıp yaşamak oluşuz gerek de öyle koydun. Kırgızlarga jetpeydi okşayt Araplara. Zapravkalar gene beyaktam nefti çıgattı. Biroq 1 litre benzindin bahaсын 3 dirham ekende oktumda. Bizden son aylarında 75 so'm ekende. 1 litre var benzindin bahası. Biroq 95 lira olsa gerek da. Qanday qilgan menen dele bizga yaraganda qimmat ekan, biroq bu yoqda o'shunchalik aqsham yaxshi tavashadi. O'shuning uchun bularga arzon bo'lishi kerak. Spokойно haydab yurishadi bunga. Tем более konditsioner ishlatib olish. Emese fevraldan bugun 23 munaga qishында ulardan qishi ushulganda mana jayında alovlan öyle maştadan sırtqa chiqsang Parilka gelgende olasın deydi. Qarash. Çoldordu qanday sonun salgan mana. Hech qanday yo'ldordu kesilishi yo'q. Dag'alayda yuraydi tajavayla. Büt köpürün akşana yaşkan mesela. Zато удобство. Sodon. Yaxşı manayda. Türkler ayda böyle getirdi yerdeş. Ayda böyle getirdi. Mandayangandığı ustupyular ogo giymesi gılavını oldu ken anan qaysı joldan dedigende yok gömüne süle getir. Samı gılavını qaysı köpürün üstünden qaysı köşege vurup getesin. Aşal bilsen oldu ken buna. Anakay. Ana. Dubai'dan salam. Var. Ana. Köpürün nenesini okutup durdu bular jönler. Bolgan жердин barına köpüre salarken biz bir köpürün tırnak sala albayız. Mana sağa. Nekrasova Leftalsova köpüre salış kelegile, Panfilova'ga salış kelegile eş bolmasa o temir jol ötkölüne toskoldu kulbay alar dostlara doktor kulbay. Başka köpürelerde aytmayla o. Çoğun pelekristar köpüre salış kelegile şimdi buna. Biz bularga qaşan jerde ösmüzbeyim. Evvela qaqıragan ne çöllerden boş yerlerde de var iken şaharda kurup koygan ki yarpaqda jollardan gözün açılak seninle. Qancha rep oğlar 7-8 rep bir baratağız bir bağıtqa. Andan nar жақта da tegi joldan qo'shiladi bunday rep bo'ldi. Jiralizm. Buna bu yerden oşuyla 12-15 rep olub ketdi aylanan jolun qatarına. Qarash bir bağıtqa ketib baratağız. Yağında bir bağıtqa. Akırın gözünde arayayım. Biroq bular barla gözün arabadaşatken, aybay sıylaşatken biri solidarnost vaziteley degen sполошенность деген окумушкан bu yoqda. Tanıysın, tanımaysan okumuş. Sürrealizm. Bu yoqda sen kıyım, biz yoqda sen kıyım, men kıyımlar köp da. Men senden kurutoy, sen menden kurutoy degenlere. Bu yoqda barla kurutoy, barla prosto eken. Bütele, bir kırkale. Ana sağa, yanına bir köpürü.
Köçögünü tetik yerde olduk. Tetik. O büyüklüğünde varıp tansu işi bilegen fantandı görüp degende. Şu yerde olup geldik. Beşerini Dubai'de görüp. Ama şu yerde olup geldik. Oşol tigi turgan Burç Khalifa degen 828 metr büyüklükte жайгашкан экен. 828 метр экен бийиктиги. Ошонун лаянын бети менен бир болуп турган ушундан аркылай бир светомуз болот экен. Түбүндө Dubai Mall деген билеген магазин бар экен. Биздин Азия Mall деген сыяктуу. İçinde bir menden başkasının barı var eкен. Buyakta bir etaşlı üylerde urgan jönle bir iki etaşın ele asabınakta urganda ele okşayt. Halagандай sala berişetken. Dengizin üstüne şargılıp boğandan keyin Araplar kıyın eken, birok Kırgızlarga jetpeyt koda oylayım. Dali oyda öreyin. Biz alardan son salmak borç kerip jirge gele yaşap kalsa da. Akşam çöldeki urbay. Aylıkta urbay, jeribisini satbay. Ular mamlarındaki kumdardın üstüne. Allah'a görsün. O şeyin dala erme çöl. Hanım gile çöl. Şarın gülde salvadı. Bundaki narjağında sıraya gecir dağıt. Onda yerleri taptaydıken, toptaydıken, dramap kalayken, salşatken. Ancar katıla mamday şarın koşatken bunu.